Ćao ljudi, kao što vidite ispred mene je moja torbica, pa možete da pretpostavite šta ću snimati. Snimat ću što se sve nalazi u mojoj torbici. Dakle, ovako izgleda moja torbica, imam ovaj privesak. Rekla sam svaki dan će biti po 2 videa, ako snimim jedan na dan, to znači da nisam imala vremena da snimim. Ajmo prvo ovo, ovde se nalazi jedna znojnica, ima cvetić. Tu imam jedan blokić i čekajte, zaglavila mi se bre olovka, zaglavi mi se uvijek. I jednu kemijsku da bi mogla zapisati nešto. Onda tu imam, ovo može biti znojnica, ali lako pukne, ne može biti znojnica. Imam jednu narukvicu kad želim da stavim. Ovo sam ja pravila, jednom ću vam pokazati kako se pravi. Ako želite, lajkujte video i napišite želim. Imam jedno labelo. Za ispucale usne. I imam jedan parfem kada među idem. Divno miriši. Onda ovde, da vratimo ovo, pokazala sam vam, sad da vratimo. Onda ovde imam još jednu pregradu. Tu držim, čekajte, jednu šnalicu, kao ne znam što će mi, ali uvijek može nešto zatrebati. Dakle, imam ovu kremu za lice. I zadnja pregrada, u zadnjoj pregradi imam 2 znojnice i jednu šnalu. Ljudi, to bi bilo to od ovog videa, znam da je kratak. Ako vam se svidio, subscribe se na moj kanal i lajkujte i napišite komentar, Lona ti si najbolja. To bi me baš razveselilo. Sutra ću izbaciti 2 videa. Vidimo se.